Ndabasuje kandi mbifuriza komeza kugubwa neza nshuti za Inzovu TV, nizere ko mumeze neza mu byo murimo byose. Muri kumwe na Ineza Thierry, nkomeza kubabwira gukora subscribe kugira ngo dukomezanye mu biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Uyu munsi tugiye kugaruka twerekeza mu karere ka Rubavu, aho havugwa inkuru y'umugabo wiyahuye kubera ideni ry'inyama. Umugabo witwa Rukara Athanase wari ufite imyaka 27 yiyahuye akoresheje umugozi. Umugore we akaba avuga ko yabitewe n'amadeni y'ibihumbi 80 by'inyama yari yarikopesheje. Ni ibintu bidasanzwe. Ibi byabaye kuri uyu wa gatandatu mu masaha ya saa 10 mu mudugudu wa Ruhangiro, akagari ka Kabirizi, umurenge wa Rugerero. Uyu mugabo ngo yatumye umugore we ku isoko, undi agarutse asanga yamaze kwimanika mu mugozi. Ni ibintu byatunguranye kuko nyine byabaye umugore adahari, umugabo yahengereye ari wenyine mu rugo, abafashe umugozi yimanikamo. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rugerero uyu muryango utuyemo, Nkurunziza Faustin, niwe wemeje aya makuru. Akaba yagize ati: biravuga ko byatewe n'ideni ry'inyama zifite agaciro k'ibihumbi 80 yari yarafatiye mukuru we muri busheri, nuko aramuhinduka yanga kumuha ayo mafaranga ngo yishyure. Bakomeje kwishyuza ahitamo kwiyahura. Uyu muyobozi yakomeje asaba abaturage kujya bageza ku buyobozi ibibazo bafite, kuko nk'ibihumbi 80 bitari kubura aho kugira ngo igihugu kibure umuntu. Abaturage bavuga ko mukuru we yari yaramwimye amafaranga kuko nawe harandi ngo yaramurimo. Nyakwigendera akaba asize umugore ndetse n'abana 3. Imana imuhe iruhuko ridashira.